Haka banungkong nga ay kuble pi baro haka kerteng ka batiang tam bat ka badon bor jong uturai bat unong penim jong i uci sukres. Hakum gani kapor bom don jing seng shu haying mani ngidap de jing sengungu bakrau yo belai ubala penlak pat yengi ban pensawai ka kubor jong u leng bagani ka juk start ka pangitip kum ga YouTube channel ngam artatin bon nangi ngisliang bat ngitrang banjo di biang yaki baim bat basnyam ka ktinu play ban pen kedang yaki mensim peterkong di jongi tiga balang da gawe ke jengmot kala shim yaki ke senjam ban psa yaki khun ka balang leng bagani kalat kerpang hagani ke singi Pentecost Sunday kumtanga yawer yapi ki para bangej beij barok jong ka balang kumju ki badon hapo ka district bat Shabaru ladadon ban pelaj por kenang-kenang ban syak skor yagani ka program hagani ka por la bandon ki bom ngej ro ki ba pej lang yagani ya phiro nga pedang kumju barai khuble ya phi bau ble un kur khu ya phi leng ba ka ktin jong u yin petang yi ka jing shakri hagani ka por da ka ba ya so lang na ka kot jingruai ka ba thamai Chispa khat san, bat chispa khat ar. Hadin kani, en sapule bat duai, bat unyok senguru artat, ya ke kubor nakaktin ublay. Shua baun let chaboneng, Jisu ulakular ay, baun pa hangilu mensim, hagabalang banyay trey, yagisenran kalabiang, kajingay umensim kerpat yunong lam nang yalam jeng ruai pun sengubah ban yalam gini gajeng ruai pedeng jongi